abdina serang panjenengan sedaja sadajana nikmat saya tak kau bilang banyak epon nikmat kadinto, nikmat sehat, nikmat sempat, kong langkong, nikmat iman tor Islam sebedai dede malar moga sadajana nikmat kadinto sarang Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala yatimi kangkuy alam paaki sadajana pakonepon torajoi sadajana ponapa saya larang. Salawat wassalam ngereng ngarang sarang puju lagi dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asabab Gusti Nabi Muhammad kadito abad-abad dan kaula sareng ajunan sedaja dari alam kebuduan menuju ke alam pangoningan melarang syafaatipun dari Rasulullah kadito tetap ate bahagia dari dunia kantos akhirat dan ke abdi sareng ajunan sedaja masuk dalam manusia saya ontong nang dunia kong langkong nang ontong juga nang akhirat. Saya berikan kaula muljaki Bapak Haji Muhammad Alwi Esos MC menangka staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Saya berikan kaula muljaki judenan Ketua Kolim Waktu Gramak iki kadento Ibu Siti Fatimah MPD. Saya berikan kaula muljaki para rabu sedaja kolangkong dari peserta jugenan panitia sampun kumate kangkui mensukseskan kegiatan kadinto. Are mangken kadinto are Jumat tanggal